Ungumuntu loneshisakalo lokhuluma ngeTemphilo longasabulutfo ubita indvo njengoba injalo futhi uncobe timbele etiningi empilweni yakhe. Lenshisakalo lanayo ingcenye yenkolo yakhe kuNkulunkulu njengemuntu lokholwako akamanga ashumele kuphela kepha bekaphindze aphile ngokukholwa. When he challenges the government of the day, even during apartheid and even now the government of the day, it's not on partisan issues, but it's on principles, on values, on constitutional values. Uhlala ahamba phambili kuthi kubhala, ucula, kukhuta, kuthandaza nekukhala lekuyingcenye yekudlala indzima lebalulekile kwakha umphakathi lokhululekile nalolinganako. I will continue to speak out for justice and fairness until I die. Impilo yakhe yonke ube ngumuntu lokholelwa ekuphilisaneni kwawonke umuntu. Isn't it wonderful that we come into this world pre-programmed to love. Nanoma bekhona kubonakala kwekushabalala kwekhanya nako konke lokuhle kusengcupheni, Umbhishobhi Tutu bekatfula emandla kulolukholo lwakhe kude abe kukhanya kulabanye. There is no darkness too thick for God's light. Ngaso sonke isikhathi ungumuntu lohlala athandazela lelive nebantfu balo. We have an incredible capacity. And you know, God is asking us, South Africans, please become what you are. Kude umuntu longahlangana nembhishobhi Tutu angatsinzeki. Kantsi ke ngemuva kwako konke kunconya nebunhle bakhe akasimuntu lotichenyako. They recognized Madiba instantaneously, all of them. And then they showed them a picture of the Archbishop of Cape Town, and one of the children said, that's the Pink Panther. Umbhishobhi Tutu indvodzana yaNkulunkulu, indvodza lenelikholo Davide lomncane lomncobe boGoliath labanengi sithi ukhule kahle wena wakaTutu.